Zagugula kalolo mache te chang te kan ya ka channel le visit ro chu subscribe button le icon bell khamin me sakvela ole view du tak tu na khanin if you make like khanin subscribe button khan click ngala chuanin tunai internet pack data hack chan kan soidona tisang sang atama pakhatna chuanin hei ka soi ngal duwa brightness hi ti velai da chuan hack lo theilo ti hriat tur ani ti chuanin ta hianin setting a han lo zin zong ve meula vibrate hi on chuanin vibrate ni kan phone ating horta a kha battery ai hack ti hriat tur o this one application running atam shim hian application ninga shima maninga khanin data hi kachea ai ve hlek ani ti hretur application install thar shim in kachea nom halang khanin data ai ve ti hretur o ti chuanin application tangka lo kha uninstall lula iman ngai lo kha ti chuan keypad sound omte chuan keypad vibrator mante ka cheng chiao khanin battery battery baka kan sei pol noi ni chu battery nen battery ka ngai pui mo tala vibrator on te ka ting han battery ai hektel ti kha taula data ka chu ai hek lem lowa ti chuanin WhatsApp an lu taula menu a lu taula settings a lu taula data and storage usage a hian lu taula media auto download ten lu taula ta hianin when using mobile data ti hi antikru okay ula when connected to Wi-Fi he po hi offer kan du chu kan click anga kan download me tu ni Wi-Fi ya i connect pat huna chun automatic in photo audio video arin download wa kanga storage khen kanin a effect hai a full ma training call setting a hianin low data usage man tur on tur hei o I off anga i on ang tim pakhat pele chu Play Store and open ula three lines a hianin lut ula menu a hianin settings a lut ula eta hianin auto update apps ti ain lut ula over any network hi pai ula don auto update chain da ula update nga chu nang manin in du khanin update mayang amalo data mangaloin update ka poithin na ka khatla ka po 1GB te chu zo vek theini autoplay video wa lut le taula eta po yin don autoplay video stand da ula chuan application a chun hen downloader application te messenger pop up ang chi te tiang hianin battery a hack ti kha thru o battery nen kan soipol ani chu battery ka ngai poi mo a battery tlo in du ti ka hria ti chuanin YouTube en tam lutuk owang te Facebook video en tam lutuk wang ten om thina tin no pangten khoi ti thina no pangin khoi ti rianin poido me chu hei off na chang shelo thina phone ten dang kal san laptop thina in lo en lo phe chuanin amain aloin autoplay mia thina I recommend ho kha khuan loi khu autoplay ti off ro ani himo off ve don dia chuanin entinan an en lak lo tang no pangten Uncle Sunday I invite man to silawa automatic in adot la kha playing hal sel to kha khanin palinga in enchunin in data kha 40% vel kalang hal dok mayang 1GB lek
2G 1.5 daily high speed lek nin man phei chuan tika lo thale tawla telegram hi chuanin ai hek lawa phone memory po tin WhatsApp a hianin kan thread tu chu kan forward kan share hianin data network data ai hek tel ti kan threbok don ya kaka zual zu pui violin lo kan tiang tak tak ni ta sela khami ai la fix thailo phone ni chuanin comment na ron seila azia pha ani po in comment na iron seinon dia mi zowi ni chun han subscribe pop te le